Хәерле сәгатьтә Башкортстан 24 каналында Ишембай хәбәрдәре, студияла Милә Мәзитова. Ел адагында Башкортстан хөкүмәте халыктың кайһы бер категорияларына шәхси йорттарга газ үткәрү өчен сертификаттар бирү һәм түләү тәртибен раслагайны. Шәхси йортка газ үткәрү өчен сертификаттың хакы 60 мең һум тәшкил итә. Яңа ел алдыннан Ишембай районы Макар авылында яшәүче Руслан Ишколов тәүгеләрдән булып был программаны файдаланды һәм йортын зәңгәр ягулыкка тоташтыруга өлгәште. Тулырак язма киләһе сюжетта. Руслан Ишколов көндә таңгы 4-тән торып мейесенә ут яга. Көненә 6 косак утын китәте ул. Әмма барыбер йорты тулыһынса йылынып бөтмәй. Идәндәре һыуык. Кыш сыккансы 4 машина утын һатып алырга туры килә уга. Яңгы дөнья көткән кешегә авырырыкка туры килә. Катыны вафат булганына 21 ел. Кызы һәм улы күптән инде Ишембай калаһында үҙаллы дөнья көтә. Ял һайын кайтып аталарына ярдәм итеп торалар. Яңгыдына иптәшкә тип Дружок исемле эт бүләк иткәндәр. Һаулыгы сикле булганлыктан Руслан агай бүгін мал тотмай, бақса үстермәй, шулай да умартасылықты ташламаған. 2 ел буйында уже кул эше башланы. Әтү 1 ел буена, ярты ел буена һөйләшә алмадым. Хатта ки шуның кул инде күтәреп талмайны. Сюжетебез геройы республика программы турында БСТ каналынан карап белгән. Кызы документтар ярга ярдәм иткән. Күп функциональ үҙәккә барып документтар тапшыргас бер аҙ көтөргә туры килә. Яңа ел алдынан иһә 25 декабрьдә газ үткәрүселәр килеп, йортты газга тоташтырып, бабайга инструктаж үткәреп китте. Вот это вот, и это должен совпадать. Вот смотри, искра здесь, да? Вот, смотри, нажали. Вот смотри, вот горит. Бұл иге газ үткәрделәр сертификат буенча. Ишколов Руслан Мегадатович алды 60 меңгә сертификат. Вот үткәрде газ. Бұл Ради Фаритовичның указы буенча үткәрелгән мероприятие, шуның белән ул үткәрде газ. Моңарга утын белән яга торган идек. Элек бит инде аңарга инвалид кешегә инсульттан соң утын яру кыен. Вот ул нык шат инде. Безнең мына әйтәсезләр шул, бу газ әйбәт эш инде ул. Мына күрше авылларда, монда Ишембай районында гына Макар тирәсендә күп авылларда газ юк. Исәкәй, Саргай, Ибрай, Зигановка. Шул авылларга да газ кирсә, без алдагы көндәрдә Ради Фаритович шуларны кертер дип уйлыйбыз. Элек электр плитаһы менән оҙаҡ мәшәҡәтләнһә, хәҙер газда сәйтиҙ генә ҡайнап сығыуына һөйөнгән йорт хужаһы яңы йылға ҙур бүләк эшләгәндәренә республика етәкселегенә рәхмәттәрен еткерҙе. Ҙур бүләк булды Ради Фаритовичка, ҙур рәхмәт ысын күңелдән инде. Дөнья именлек булһын. Матурлап Башҡортостанны ныҡытып бара дигән һүҙ бит инде. Макар ҙур ауылдарҙың береһе. Бында 460-тан ашыу йорт бар. Бөтә урамдарға ла тиерлек газ үткән. Макар ауыл советы хакимияты башлығы әйтеүенсә, был программа менән башка ауыл халҡы ла ҡуллана ала. Сертификация жилого дома по справке обошлась ему всего лишь в 4700 рублей. Сертификат Ишколов Руслан Мегадатович получил на сумму 60 тысяч. По данной программе газифицировать свои жилые дома могут 5 льготных категорий граждан. Ну, у нас на сегодняшний день порядка 10-15 семей могут использовать эту программу, получить данный сертификат и подключить, провести газификацию жилого дома практически бесплатно. Яңы төбәк программаһы 4 йылға иҫәпләнгән. Торлаҡ йортҡа газ индереү өсөн сертификат 60 мең һумдан 100 мең һумға тиклем ҡаралған. Был программа менән Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, инвалидтар, хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусылар, инвалид бала тәрбиәләүселәр һәм күп балалы ғаиләләр файҙалана ала. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Башҡорт балының даны республикала ғына түгел, ә донъя күләмендә лә киң таралған. Уның шулай икәнлегенә беҙҙең ижади төркөм Ишембай районының иң төпкөл ауылдарының береһе Кәбәскә барып ҡайтҡас инанды. Ошо бәләкәй генә ауылда умартасылык яңынан тергеҙелеп, ауыл халҡының төп шөғөлөнә әйләнә бара. Башҡорт балын донъя кимәленә сығырға ярҙам итеүсе Кәбәс халҡы менән хәбәрсебеҙ Хәнә Маҡсутова осрашты.
Башкортстандың 54 районы арасында Ишимбай районы табигатында иң күп бал йыю мөмкинчелеге бар. Гыйльми тикшеренүләр күрсәтүенчә, ел һайын Ишимбай ирендә генә 14 мең тонна бал җитештерергә була. Башкорт балын хаклар, үрсетер өчен халык аз яшәгән, экологик таза, урманлы Кәбәс авылы ире бик уңай. Май айында башлап ибәрелгән эш уңышлы яелдерелгән. Быелгы елга 300-дән ашу умартахны барлыкка килде. Һәм алдагы тормышта был Сисәүт yerендә үзебезнең яңа умарталыкларны баргылыкка китергә өмет итәбез. Һәм дә уже бүгендән уже безгә эшкә күсеп эшләргә теләк белдергән авыл халкы бар. Өмет итәбез. Был эш умарталык өлкәһендә генә булып калмаса, халыкларның көнкүрешен яклау, үзебезнең халыкларның көнкүрешен яхшырту, һәм дә яңа эш урыннары булдыру, авылларыбызны хаклап калдыру, телебезләрне хаклап калдыру дигән максатта үзебезнең бу юнәлештә эшебезне апарабыз. Башкорт кортын тергезү, үрсетүдән тыш, проекттың максаты урындагы халыктың көнкүрешен яхшырту. Ошо йәһәттән авыл халкына өстәмә эш урыннары булдырылган. Уларга яхшы эш хакыла түләнә. Гомумән, бұл авылдар халкы өчен курсылык яхшы таныш шөгыль. Ошо көндә Кылгын авылы дәваханасында халык медицина һәм апитерапия үзәге дәүләт учреждениесеннән килгән терапевт, кардиолог, невролог, функциональ диагност кебек табиблар Кылгын авыл советына караган авылдар халкын кабул итте. Авыруларын асыкланы һәм артабан дәвалау өчен үзәккә юнәлештәр бирде. Бұл уларның тәүге килүе түгел. Быел август айында ла кабул итеп оештырганнар. На сегодняшний день у нас обследовано около 100 человек. Приезжают также соседние деревни, Старое Саитово, Новое Саитово, Калуайры, и основное население это из деревни Кулгунино. Основная задача это выявить среди населения те или иные заболевания, даем рекомендации для дальнейшего исследования и приглашаем на лечение в наш республиканский центр народной медицины и апитерапии, который находится город Уфа, улица Максима Рыльского, 13/1. Бұл көндә Кылгын дәваханасына халык күпләп килгәйне. Улар һәр береһе уңай килгәндә ошо табибларга күренеп калырга тырышты. Чөнки олы кешеләргә Ишимбай, Өфе калаларында урнашкан дәваханаларга барып җитү мөмкинчелеге юк. Ошо Кылгын авылында яшәйм. Озак еллар күп төрле авырулар менән авырыгам да, һәр вакыт ошонда килеп лечениялар алып, дәваланып торабыз. Бездә сакыртып даже үзләре сакыртып алалар ошо үзебезнең авыл врачлары. Мотор итеп карайдар. Һәйбәт дарулар һәр вакыт бар. Әле инде кабинетта үттегез. Әле без ошо мына кардиолог, УЗИ, ЭКГ үттек, мына УЗИга килеп көтүп утырабыз әле. Ошо больница бизде куткарып алайын дип, мына хәзер картайдык. Авырак ошонда йөгереп киләбез. Йөгереп бар балалар. Килә алмак барып аларыз менә тәк уже өйгә килеп китәләр. Бөтәһеләр шул кадәр һәйбәт, килһәң һәйбәт, яхшы хүзә кушып нитеп торалар инде безне уважать итеп. Ошо көндә Кәбәс авылы халкына дөйм суммаһы 20 мең һумга авыл халкына сертификат тапшырылды. Улар үзәккә барып һаулыктарын тикшертеп, дәвалау алып кайтасактар. Шулай исәнлек һаулык теләп, алдағы тормышта шулай мотор итеп бергә эшләп, яшәргә өчен һәм һәрбер халыкка эшләп биреп сыгыра булдыгында авылдан. Рөхсәт итәргә бирергә инде. Мотор итеп шунда дәваланып көріп, қуанып, біз машина белән килеп алырбыз һәм китереп куербыз. Әмир Ишимгуловтың ярдәме Кәбәс авылы хуҗабикәләренә лә тигә. Ул яйкыны авыл халкына каз, ирек бәбкәләрен бушлай алып кайтып тапшыра. Быелгы елда авылыбызга мына кортчылык ни башкорт корты үрсетергә кортчылык ни астылар. Басика шунда минең улым да эшләп йөри, 4 кешене эшкә алдылар. Бик һәйбәт зарплаталары нормальный, матур. Безгә каз, үрдәктәр китерделәр. Мин 35 каз алгайным, 34 үсте. Берәү генә үлде, 20 үрдәк. Бәрәңке орлыклары китерделәр, бәрәңкеләре матур уңды, картоф матур булды. Берничә елдан соң Ишимбай районының матур табигать кусагында урнашкан Кәбәс авылының даны республикага гына түгел, бөтә дөньяга таралуына шик юк. Чөнки дөнья галимнәре әйтүенчә, тик Кәбәстәге балдың сорты иң югарылардан санала. Хәнә Максутова, Айнур Әхмәтов, Ишимбай хәбәрләре.
Кыштың күрке кар һындарында быел 2020 елда Ишембайдар һәр вакыттагыса күтәренке кәеф менән каршы алды. Һәр авыл биләмәһендә кардан бот каласыктары төрле һындар эшләнде. Урамдар, йорт ихаталары байрамса төс алды. Безнең иҗади төркем Кулгына һәм Хайран авыл биләмәләрендә булып, яңа ел кәефе менән танышып кайтты. Безнең иҗади төркемгә район буйлап еш кына сыгырга туры килһә лә, Кулгына авыл биләмәһенә караган төпкә авылларда беренче тапкыр булып кайтты. Әйтергә кирәк, үз ерен, халкын, авылын хөрмәт итеп яшәй бында кешеләр. Һәр яктан да бердәмдәр, бар эштелә килешеп, аңлашып эшләй улар. Ябай авыл халкы арасында ла шул тиклем иҗади карашлы кешеләр яшәгәненә аптырап та, һөенеп тә кайттык. İlk tatlı yaşayız. Bölge yardımlaşıp avul haller bir yardımlaşıp yaşayız. Sultan matı yaşayız. Sultan tatlı avul. Ya, kulislerle tatlı yaşayız. Avul halkının bala sakalar bir tertipli, bir tatlı yaşayız. Караңгы төшеп килүгә карамастан, безнең иҗади төркем Кулгына авылыннан 30 сакрым алыслыкта яткан Яңа Һәйет авылына юлланды. Авылга барып биткәнсе, искиткес матур табигатькә хакланып бардык. Яңа Һәйеттәрнең иһә кардан әвәләнгән Кыш бабай, Карһылау, төрле әкият геройдары урамга ям биреп, әллә кайдан үднә сакырып, байрам кәефе биреп тора. Бына кайда ул сихри дөнья дип уйлап куяһың. Кешеләр дә бында ихластар, ябайдар, алсактар, иҗади карашлылар. Һәр нәмәгә осталар. Калуайры авылына килеп биткәндә төн ине. Вакыт уң булуга карамастан, бәләкәй генә авылдың мәдәният йортында янган уттар әллә кайдан күренеп, үҙенә әйдәп тора ине. Көне буе ошо авылдарда булып һуң гына өйгә кайтып битһәк тә, безнең кәефтәр көр ине. Биксән авылы Ишембай районының иң төҙөк авылдарының береһе. Яңа йылда ла ул халкы күтәренке кәеф менән каршы алган. Һәр ихата алды, боздан яһалган һындар менән биҙәлгән. Матурлык тыуҙырыусыларҙың үҙҙәре менән танышабыҙ. Әбелхәйр Әхмәтуллин ел һайын йорт алдына боздан һындар яһап куя икән. Бына быйыл боздан юл патруль хеҙмәт машинаһын эшләп тә ҡуйған. Кисә көн, например, мына ошонда эшләп беребез, һуйып, нитеп. Тияктан бер машина килә. Шәбетеп, туктаны оҙаҡ ҡына ҡарап торҙо, буғай искән булғандыр да инде. Шуның яйлап ҡына үтеп китте. Бер генә машинада күп машина шайтыра, төнлә. Ана бергә ишек ҡаҙыҡ бит инде. Димәк, ниндәйҙер хәүефһеҙлектән һаҡлаймы был машина? Конечно, яйлап үтеп ҡарап китәләр. Әҙерәк кешегә бер нәмә тәьсир итергә тейеш бит инде хәҙер. Федрат Ильясов та күршеһенән ҡалышмаған. Уның да ихат алды. Әллә ҡайҙан үҙенә әйҙәп тора. Мине бигерәк тә боздан яһалган ҙур фил ҡыҙыҡһындырҙы. Ҡышҡа һалҡын көндәрҙә кешенең күңеленә йылылыҡ килтерһен тип эшләнем был филде, тине ул. Урам матур булһын тип эшләй бит шуны. Кеше бит урам күберәк нәйләр эшләнһә бит инде, кешегә лә ҡыҙыҡ, кешеләр килә бит инде. Ҡунаҡлар үтеп китәләр, улар ҡарап китә, фотоға төшөп китәләр. Шулай бит инде бөтә ерҙә хәҙер. Кешегә дә матур нәмә эшләһән, кеше лә һөйөнөп китә. Тимәк, яңы йылды нисек ҡаршы алды Биксән ауыл халҡы? О, әйбәт ҡаршы алдылар. Мында йыйылдылар, бис мында танцевать итеп, тауда, ололар да тауда шыулар, бис кариталар мында килделәр инде. Табына шундай кешеләр тормош төйәмләй, һәр беребеҙгә яҡшы кәйеф бүләк итәләр инде. Хәнә Мәҡсүтова, Милә Мәзитова, Айнур Әхмәтов, Морат Шарипов, Ишембай хәбәрҙәре. Һуңғы ваҡытта хиджама менән дауаланыу көндән-көн әүҙемләшә бара. Кешеләр халыҡ медицинаһына йышыраҡ мөрәжәғәт итә. Бик күп быуаттар элек барлыҡҡа килгән хиджама менән дауаланыу усылын хәҙер Ишембайҙар ҙа яҡшы белә. Хәбәрсебеҙ Хәнә Мәҡсүтова хиджама серҙәре менән уртаҡлашып ҡайтты. Һәр кем үҙ сәләмәтлеген үҙенсә нығыта. Ауырый башлағас та берәүҙәр даруханаға, дауаханаға йүгерә, икенселәре спорт менән шөғөлләнә башлай, өсөнсөләре хиджамаға бара. Бынан 1400 йыл элек барлыҡҡа килгән хиджама тураһында бик һирәк кенә кешеләр белә. Бына Ишембай ҡалаһында йәшәүсе Зәлиә Кәримова хиджама менән 10 йыл шөғөлләнә. Һуңғы сырда ҡан сығарыу юлы менән дауаланыуҙың киң билдәллек алыуы, һәр яңылыҡ ныҡлы онотолған боронғолоҡ тигән әйтемдең дөрөҫлөгөнә йәнә бер инандыра. Хиджама ғәрәпсә һурыу тигән мәғнәне аңлата. Хиджама ҡан йөрөшөн яҡшырта, һөҙөмтәлә төрлө проблемаларҙан ҡотолорға ярҙам итә. Ҡан насар йөрөү һөҙөмтәһендә һеңерҙең дөрөҫ тартыла һуҙыла алмауын, яурындар, ҡулдар ыйыуын юҡҡа сығара.
Буындар һыҙланып йонсығанда, яки артрит менән яфаланғанда, хиджама ыңғай тәҫир итә. Ул нервы системаһы эшмәкәрлегендә яйлай. Баш ауырыуҙары, сәбәпһеҙ йоҡоһоҙлоҡ, тәне юы һәм баш әйләнеүҙәре юҡҡа сыға. Хиджама — это такой удивительный метод воздействия на организм. Посредством маленьких таких тоненьких насечек мы воздействуем на биологически активные точки организма и посредством этого улучшаем состояние всего организма. Хиджама дауағына түгел, тәүсиратта төрлө сирҙәрҙе иҫкәртеү сараһы ла. Ул барыһына ла файҙалы. Ҡан сығарыу иҫкенән, иҫкергәндән таҙаланыу һәм тәндәге төрлө ағзаларҙы яңырырға мәжбүр итеү. Йөрәк ҡан тамырҙары, ашҡаҙан эсәк, нерв һәм хәрәкәтләнеү системаһы, ревматизм, һулыш органдары, ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙ ауырыуҙары, шәкәр ауырыуы, паралич, мәддәләр алмашыуы боҙолоу һәм башҡа бик күп төр ауырыуҙарҙан яҡшы дауа. Ғәҙәттә тәүге тапҡыр хиджамаға килгән кешеләр бераз ҡурҡынғандай. Һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? Һеҙ үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Үҙемде еңел итеп тоям. Кәүҙәм еңеләйеп киткән һымаҡ. Хиджаманан һуң тән еңеллек тоя. Бер нисә сәғәткә температура күтәрелә. Ошо осорҙа өшөмәй, елгә сыҡмай, ауыр эш эшләмәй һаҡланырға кәрәк. Кеше бик сәйер йәнийәһе. Ул өйөндә, машинаһында, хатта күп кенә әйберҙәрен дә боҙолмаһын, иҫкермәһен тип тәрбиәләп, таҙартып, йүнәтеп кенә тора. Ә бына үҙенә күп осраҡта ҡул һелтәп ҡарай. Капиллярҙар аша ҡуйырған, бысыраҡ ҡанды сығарыу, тап шул эске йыйыштырыныу, таҙалыҡты тотоу өсөн тәғәйен нәмәлә инде. Әгәр дә үҙ һаулығыҙға битараф булмаһағыҙ, экранда күрһәтелгән адрес буйынса Зәлиә Кәримоваға мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Хәнән Мәҡсүтова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән сығарылышыбыҙ тамам, киләһе осрашҡанға тиклем.